Like totally like video kan la te ang when you go there. hay vậy nó cho lâu ấy thế hi kan la lok Of course. hi Tuy là tốt. hey last minute daw in kan ball cho pa Last minute tuy taki na ball. Last minute lâu khi sang số sợi nó không lo mà sẽ tia last minute da ball cho phi atui du zo tiro Over. When I was young, I had a brother who was like 11 years older. And oh hela ma hianin when I was young, I couldn't pronounce blessing the hi name of God. boy lut tu So I used to say Dada. blessing hi choi ka ha choi du hun tur ka ha chen ya oh Dada. But then my cousins, when we were like, I think we were like 8, 10. You know, Dexter's library to read it. hey boy into FulBright scholar pathum tha ka thut puya azam khop mai hay an ni hi an chwan em a với là hian hello mu tu hay plan lok nya lawin zani na hay an lo leng lut lau mai a với là hay thian cho te kan han ei phota chan thil tem te zona kan ne yanga choi mana introduction in long này thấy em ama sabe no opi tang in trana kan trana no udah dah yang terpot Oh, Dada. Hello, Dada ikanya. Northern Brati. Saan kay mahito na the English and Foreign Languages University, Hyderabad, India, PhD, English Language Education at tilay kanya. So na I mean Washington DC, Georgetown University, FulBright visiting researcher in Kawmna. Chọn cái mà mình yêu kìa. Cái mà ladies first at down ya cái mà hi Karen Lauren di kanya Shillong Nehu North Eastern Hill University assistant professor in Kathoka chuanen tu na hian Cornell University postdoctoral research team kumhi heta FulBright in local ni Terima hi Itu FulBright scholar kan itu lo FulBright scholar train kan dia masa FulBright scholar tu sang isong panga kan Master of Public Health Johns Hopkins University kum khat ponas postdoc work committee saka tu na chuan University of Maryland Hospital hian infection control ka tribal quota in kalut ve ni tribal quota lom care mai hey Ivy League US po university thaber pola in han lut thei hi arau pui ka tia in swan khop mai hetia ma han lut tur hianin engtin nge kong thei dan mo Mizo dangte lo local du ten la je theya ham tiang tan khanin engtin nge balang dan tu te ma zong min han shil thei em in subject ai ang lo vek ma ha kan subject ni public health te nghe kha media le oral history ng pangte English then maksud lang pun FulBright ka say vok ai chon internet la mate lo en mes interest na mara so FulBright chu adule an lo sai belanga kan sian te pon FulBright chu America le India te ram nang te pon ni America le India Sorkar in kara in kha in rem siam na in America Sorkar in hata le khazir tu te research tu te engemo special course tu te khanin student te na tok to te pon professional te pon thang thina summer program no as an van ne siamin kan lut ve ani lo en phose maro chu atira tuna ka soilo chu Sorkar tunlai khovel buai takara hian har sa tol dona fan tam ta kan kata wangin ma ra chu tamzok in apply thei se hi internet tang hian tan phot me se du chuan tin FulBright net mu hitle Mizo kanong be to chun te po chu zo sel the exam vel nge tong
ปริยัติกันนี่ second grad ส่วนนี้ Pariat. กรุ๊ปจวนปริยัติกัน FulBright กันตีเฮียนมั่วโปรแกรมช่างยมตานี่แต่แค่นั้น postdoc ตันเต้ PhD ตันเต้ masters ตันเต้อมตาบ้ากะ professional จิตตัวนี้เมกตันที่ปนprofessional development course สังเล่ civil servant ตันที่ปนอมตาก็แต่งช่างเข้ามาปริยัติรอนก็คือ academic course ตัวเล็กบิ๊กขันนี่ตาตีล้อปะตั้งประคัดปนิก็จนอมไม่เท่นี่ short term course สังรอนก็ลำซีเข้ามา Si John Pariat sa wala ma pathum kathut puya mo avan turu chanin engting e khatiang han apply tur te khan mark score thada lo nei lok te nga em khatiang enge requirements ta te omen Dr. Albi ka hitanin mark chu angai lo chan chu kan master se kan graduate nge ni ti kha chu kan thelu tho ta kan mark ti kha se an ngai poi mo ber zok chu tuna ke ma lu nam hi chu doctoral program ni ta PhD ti lai ni ngai da first year of PhD complete to khangai ta mo zo to chanin I an ngai poi mo ber ni ka shat tak chu I application process a kha chuanin hey statement of purpose enge kan du chan FulBright ti te kha kan chan chin te kha he I ke bani kha kan thil tia kan tui tak tak em ti khan en du ni berin ka sha mo chanin enge USA care kan than du chan ti te chan khami she tur kha chanin an ma mo ber ni ka sha tak chu I thiam te po zir mur wanga thiam te kha lo ni the ta a thiam ai ma in ma ni work ka o tui chil ve te enge moni tat ti ve du te he min pui theina tu ran du ni zok takin ka sha he pui ngai lo khan du lo ka soi china kan thiam wanga king ni lawin pui kan ngai na kan in shat ta kan zuk dil kha an lo poma kha khamin pui an du ni zokin ka sha chu pui mo ma se o paper publish to ti kha chon du tho ta chu line application te chu nei ve chu ngaiฉันดำน้ำถูได้บอกเดี๋ยวแล้วแกใส่ยัง min pui an ngai personal statement ka poi mo ne ni chuma pui mo essays ya ka very meaningful le enge in tum taka ka in hole huna po ramta na tangkai thei tu ram da British ya mangai ni chu FulBright le scholarship dangin an lo na chu FulBright ki chu America base America ron culture ka strong takin ja mai ni ta chu PhD ka chu PhD na khan lo thok ta kha statement of purpose khan ni me eta postdoc nga chuan fresh in project proposal ka kan siam ngai ta ni khata kha chuan engtin nge ni ang heta ke mani omna mun lamata na tangkai thosi west lamta hey partnership hi an ngai poi mol to collaboration mo ani tum ber po khami ram le ram in lei chi na ti thatna cultural zone ten academic zone ten khami khani ta ni chu wangin khatyang te ode ka thwak manna ti me ang kai ke mani tui zone ti po kha khami an objective hermel de ode ka idea han enge han siam ram khangai ve ni chu tiang to chuan that in background shimin lo clear to that on lo curious ama enge in background shim khoya in pian de sailen na te khoya he tu na in me mind engting e tun hi in khen thai mo education wise in enge in education background chen de thu don thì mà cái chú Aizol mi tất cả nè Aizol là piang say liền veng lai Aizol veng lai Aizol là po veng lai mới mà electric cái này thì na veng lai à piang á po som sen Aizol là lệ học cái gì ra chuan po som bắt đầu som bắt ní cái gì long à cái số ba khoi school ang he sil ARPS Assam Rifle Public School thì còn mà cái đến để công chắc đâu anh ấy chứ chắc đâu à Shillong à mo Shillong Pon đâu anh ấy chứ like corp Shillong Pon cho mà xe lo Aizol là anh ấy khoi ang he easy mà Aizol là mo New Hope là thế mà cái mình là thế anh ấy siap bedo yes chuan CMC Christian Medical College Vellore akuan MBBS le MD ka zowa ka ra khan dutlang dam doina te ka thoka chimi zo chuan Kolkata
te delia te rilo te ka thoga mi ka kal ma hian chu ka sin kong ani e interesting ro pui le mai ki chu toi zo min khai khom tai la ka pa si be ni wangin vai ram se lian tam zo kan ya no pan nai chuan he ta shilonga kan ro le ta ka education ta ko shilonga Anthony sanga te ne ho tang PhD te ka zo ve ta chuan kan van ne ya no pang te in kan zo ve langa khan i kan lut ve nga la ni chu ne ho zu te tuangin khatiang kha kan ya ti lo chuan nia tlang puin Mizoram pona seian kanya Zoram pon Shillong pi alam mei ba ka ka childhood tamjok chu Bihar nga te Jammu and Kashmir nga te Ranchi ya te khatyanga khan ka pa phe ka chu Siliguri te Punjab te khan kan vairam kan jin kwan na sa ni chu se khatyang kha at toy zongin klima background chu ni ro pui het khatiang zong zong chung khanin Mizo tong nal to khan la thiam zel bo kha ro pui ka ti chuan di ke chu ka te lai chan kolasi pasco ka kal chan ti chu ka shamu chanin chu te na thona ba in ke po kan kal kwal na sa chanin Mizoram 2001 na chanin 2008 thing kan oma senior higher secondary school high school chu ka kal la chan Guwahati 2009 kum tira kan pema ta chuanin higher secondary ka kala gurukula chuanin BA le MA le PhD here Hyderabad the English and Foreign Languages University vek kata BA ka English honors tan masters ka linguistics mase PhD tan applied linguistics tesol lama teaching English as a second language lama ka kal tu na US in lo kal nu hianin ka curious chu enge harsa in tibel in thil tona enge harin la tibel difficulties mo hai cultural ponya nga eng po indu ang enge harsad na in to ke ma in chuan tibel eng tikange ilaw kal na alarai lawa kaya ni October the last kamasa Mizo chuanin lawla kal nu dung dari nyang one day after one day 14-15 October October tun kuma leve ilaw pa kan lan Tharlam to chu Kenya batch FulBright ho kathe min visa vela khan har satna ne kan to kam asenia pathian zara kan ron thleng ve lola ka ombuni ithaka ne Shillong ne nan angna ain angrewa amoya homesickness potle min khami khan ati ziani chu ma se tekhinan hei notice me an omlong thukane ithaka chon ke male ka chanu khasi cho hi pani cho kan pani cho Shillong represent cho kan ni me ta ni cho ma se ke ma shiong ka ti ber chu bogbon urmin ka tum amin thei si lo bogbon rod ka kai chak sia khami kha ui kan down vel tu kan darkar thum vel tu ka be ve ni min thei tangang lo to ba cho ning tin nge a roi ka tin nge hey han ro don han gas kharon al chuak si lo electric chi khan ni sia electric car roi ro ui ka aben in them akha ha te chuan aben man dan po shilo an thing khalam tu bo bon ro kan ni sia ka tia ka kril ro hi tin an tu ka bon khan o so food lama khanin food lama tle men ta te Maryland te karon kala bekang te kan ea ngapi te kan ea te khan enge a ui le enge achum han chitin reng kan e khami kha chu khatyang lam ka chu zia to ni chu ti lo a chuan ko har hi khami kha ke ma chuan tle min chung te ngai le chan te ngai kha chu om lo the na ba kum ni don kan om don sia kha kha ni me ni bok bon ni me ka me pi chu food lama wai vak lama wai la cái sự công rây tổ ba cả sự cùng sống tổ vẫn đi train Mizo po na kom buon nam to man sang sa kay mapan kom nam to ako ya mai hen kam buai lem lova nom ka tithei sa ka in karon ka mara sa kal do na ka hupot man dichuang la ven thil ka zo ulum da bakhat sa rom lom to da ka zo chu inti ke kor ko in phot ti kan la de janam sa direct ko in ke korte phau da te khoro dan tik shang shi ba thì sẽ bị không phải không ai cái chút cái cái đầu ai tuổi hết chút cái đủ ai cái đủ
กระเทียมดูตำลุตุกะเอ็นสูมาไงโจกะโมมาเซอตุยกะติเวลก็จะมาเซกะบวยนะเบรจูกะโจ recycling here อีเอ็นเราอ่ะบวยเธอก็จะมาเนี่ยกะทิเลยปะอ่ะชินค่า recycle เทแล้วว่าอ่ะช่วงอ่ะ paper ค่า recycle เทซะบูมค่า recycle เทบอกซะเท recycle ตัวรึงว่าคันเฮเทดาร์ข้างไงโอ้เอ็งเบอร์ที่เนี่ยค่า recycle เทคัดติคัดก็เอ็นมันนะคะกันยิงลุตัว recycling นี่มาเซตัวนั้นจะเต็มงานกันเนี่ยเดี๋ยวตัวมาเซกอ่ะกันแล้วยิงโถฮาร์ซ่าจน US ฮาร์ซเล็บกันก็เสียจูมอเตอร์เตลโลจนจินพาร์วาร์ฮาร์เวเดอเล็กอารมณ์นี้อันเลียนั่นเองมั้งเขามีค่า transportation because back home I think it's so much easier should have an option ตามเสียลม taxi อดีสูง taxi พาร์เวตัวที่อมตาแต่จนเขาปุ้ยตักๆโลจนอาหารนี่ so for example New York City เตนี่โลจนเขามีค่า transportation มีเจ้าหลังได้หันเชียดเราไม่เชียดเราจนอาบวยค่ะนี่แต่จนให้ก็นมเข้ามา family อย่างนี้มองมีเจ้าจูอันนมน่าจะขยับก็มีละ ไม่ขัดเองหัวหน้าปะ อันนี้แต่กันเราดีเซน ค่านี่ไหม กันเราอินเชเทเซล่ะค่ะ มิโซนี่นมนะค่านี่ไหมตามว่าค่ะเฮลัยเลยอีมออินเดียน education system เลยเฮลัยเองก็มา struggle ดาวเต้มออินเนมเฮลัยอัน mannerism professor เต้นเบียดดันเต้เลยที่เองอัน education system อ่ะ India versus US มั้งทางอาคารนี้เอง difference in หมู่ดาวเด็กเองกับ American culture แต่ที่Western culture ของพิมดังเบี้ยวอันที่นั้น first day จังอิน professor นี่อมตักสิ่งที่ตักสิ่งที่เดี๋ยวพอ first name แต่ก็เลิกข้างไงอินเดียเราอาจจะกันอินสารแม่นสักก็ขัดยังแต่ก็ที่เราเตะสีเนี่ยค่ะจิตสมง่ายเวอันนี้ที่จิตไล่ชวนนี่ตั้งวิจารณ์อินเดียเราพิกเลยครับเราเชื่อมันซาไอ้ฝ่ายคนเทียมเทเราติดแล้วตัวกำมันจิตมันสบกจู่ว่าเงี้ยจิตนั้นงอนก็จู่ฮาร์เราวันนี้อามาเราจู่จิตนั้นเปลี่ยนเรามาที่เนี่ยค่ะจิตไล่เซเลบัสงอนนี่เราเนี่ยค่ะที่อันติดานเต้ practical ต้องอินมั้ง ก็เตียง until zero ค่ะ by heart system เราอินเชียดเทียมตักกันไง application คำนี้ที่อันนี้นะทั้งอันที่นั้นกันมาที่กันซีระมาเสกันเทสเลยกัน exam แล้วจนอารมณ์ตั้งเลยได้นี่ค่ะจนก็มีการเทรดอย่างเราจะกันเทียมค่ะ apply ยังไงที่ค่ะเด็กก็ต้องใช้ด้วยเดี๋ยวนะ其实ตัวเราก็ class audit อันจังก็เที่ยวหัวชาที่จูว่าเป็นพวกกันเราสวยที่ว่าอินเดียจังกันเราวันเช้าเนี่ยสักกันเราซีร์ดัสลุตุกติจูก็กับอเมริกาหุ่นจางตายที่ตั้มแต่คิดว่าเอากันเราซีร์โตแต่ก็ให้ตาที่ทาร์เตเรานี่เลยแต่ก็แต่ข้าจะยังรู้ว่าเราให้เราหน่อยมาเสียกับชัดเลยขัดจูกันที่ซีร์ก็ให้อีที่ยังยังอีสวยโหนั่นเองก็แต่แพลตฟอร์มก็กันในตั้มเราโจกินก็ใช้อินเดียจันอีที่ที่กันเชื่อกันเชื่อมาเสียอีบิ๊กตะกินมิโซเขาจุกดมคมที่ฮันเฮซิร์ไลสวยที่กันเชื่อก็จะจู่ๆให้ตาจวนยินจอร์จทาวน์นะก็ตาสมิธที่จะสวยปุ่นรวมทุกตอนที่นั่นกันรีเสิร์ชเตียงยินอันน่าไอ้อันเหล่านั้นที่เตอีเปเปอร์ที่กันยินไปชงกันยันให้ที่กันเชื่อเราเชื่อเวชินรถที่กันยินตะข้าขันรวมก็จะจันอี professor ที่เนี่ยนักการ relationship พอที่อักเกจว่าเราฟังกันกันว่าจะเราพาเนี่ยเราว่าจนอันวามก็ติจูให้เคมาการิรูหานะชินวิมินฮาวงให้แถมเราได้ละให้เราตีเราได้ละตีน้ำให้ตาจวนยินพลังได้มีนะสวยเทียค่ะค่ะอีก็เอ็นอันนี้นี่ก็ mental health ได้ท่านชาก็ติดต่อไปเลยค่ะจะพอให้ตาจงก็ตุยสุดผา stressful เรา stressful เราค่ะprofessor เรานี่ตัวตาดังเดิมที่กินกันสวยก็คงเห็นกันสวยตอนนั้นฉันสู้มีมาให้ตะกรงกันมาเป็นสิบเนี่ยคงก็ฉันเตฟ้าปนิเดียวเต้เนี่ยตากูไปที่ปนฝันวันนี้ตาให้ตาก็ดูเมมก็มูเวดานะจนโน้ปังอันเอ็นคนด้าน school system มีอัตราก็เต้ because they take children seriously กินจนโน้ปังไม่กันเต้ที่เฮ้ยที่แม่งมีสองส่วนนี่จวนเรามาเสร็จแล้วกูโน้ปังส่วนนั่นเองที่
kan la serious lu tuk lo ni heta ai chon thatu in pui ting do in thil kan chila an ngei to na te po pui tling pha in karinga an mani interest te po nu le pa heta le school a te po niang an ngai poi mo ni kha no pan lo to om lo ti kha ke chu inspiration re kanu kha no pang zerte tu ni bok nen khan inspiring ka tia aro pui ka tia chon heta cornell level te university level anga khan soi tai la ka department of this South Asian program ania toxic an ne china kartin kar khat avoi khat chuta min impress tu chu an soyang kha ka pom ve ka ne chu professor le eta chon mo khame he back home he kan sir ma'am bak bakang ai ma khan hierarchy omc lowin kanin zaton thiam thosi he kanin apoi mo ka tia openness khom ta ni tin ka impress le deu chu heta chon UG undergraduate student kan tiang te anron kala a talks petu te he postdoctoral students te mo anilo pon cornell professor ten ni chinta ni chuti roalen UG student ten te pon zo na thought provoking de hian ron zo chin means what I've seen is that they're very passionate about their work kami hazir satlia loin englo zirchak na tak hi ke ma chon ka hua he zirte to kan lo ni rei ve to a tlem zong hi ta chuan tan la de ule kila ke mani subject ate han exam pass to ngor lowin interest wangin kami interest kha ne turen PhD ti kher angai lo PhD ma den BA tang interest hi nei la passion hi mo unpassionate look tuk te khinan engkong nga po ni ro se social science ni ta kini chu ma se ithaka college ate ka kala play te an nei ni khata hey ti tak se tin mo no pangte clay role kum so sari so priat men niang an thei pato pan chwani chu ka muka ka kala mu vedana but this is only limited to my very small field of experience mo khami kha chu hey cornell big ithaka big ka tonanya an passionate ka te khami kha a inspiring ka ti veni chu ke ma chuan chu overall ani thein karing chan chu subject la khianin hey choice and pay mo pa te interest tak hem subject interest kan da poi mo heta chuan an interested tak ka khatyang alo ni kha chuanin zirpo kha anwa ma zirtir te pon no ma chu ma so in experience so keima kem te kalau sei velo kala le chu South India ka zir khanin maths te hi thiam lo do mo ka in ti chan so kan teachers te kha hey zo kha ka she thin ti she hey kan lau kan nervous chan heta ka zira kan notice tu voyang zat po kan professors te thil sha thiam lo zo ti la patient tawa min chang ze thei kha hey zira nuam le thiam thei lo thei lo in ka sha mo ka tianga tumbok kha chuanin isayang khan mental health tan khanin stress tawa le khazir le khatiang azir kha adang lu tuk okay hey I zan hi lo rei zel boxia kan tom tran nei nga la satan ane in veizong theu le enge clear tu tatan advice in nei te min han chil thegem kan soi ma sanga chan chu sorry ka lecturer nei ron chok chu zirtir tu ni na kum som chuang kan lo zirtir to university at chumi main college ate kan lo thok velo plop athem angin heta ka soi du chu Mizo zir lai te hi midang ain kan thiam theilo big na emo capacity ang zong capability ang zong chon mi kan tluk lo hi ni mi alova amai ro chu mani hun nuam tilutuk ang chi kha complacency kan ti ang chi he ke ni tan chon kan me in challenge de ule kila he ka cha do thalai te chon hey FulBright me ba ka chevening te commonwealth te fellowship chi sang atam lu to kan shilong atanga kan now chhonom de te pon scholarship in PhD heta UK atem ka ti de the ni kha tu pon kan ti the tumru venga ya in high court venga ya ten ka soi do chu mani nam chanchin le mani nam hoi zong de ule ka thil research le zirna sang zo ki midang ina minron besak lo turang chi hi ke mani mo purna chhoni ti shai midang ti hi kan kha hi athiang emo athain ka shelo ni chu ka chona le ka chak du po ani ta ni kan thalai te le athir to zong te ma thalai lo de lek te pan atlai ngai lo thlai wa to lo advice thank you
advice ใช่ไหม like comment and subscribe ไปหมดที่ริกหมดเราค่าเดินทำไมมินเรา subscribe เวดอนเนี่ยเบลก็เมตัวเบลเขาดาร์ก็เมตัวดาร์ท่านเองเหรอก็สวยจุดก็ส่งชัดเจนก็เกี่ยวกับนี่ใครเราสวยจูไม่ก็มาเสียมิโซทลายเตะเลนูเลปาเตปอมุดมาตัวจู่จงก็สวยดูมุดมาตัวโอเคทะเลเลย advice พอที่มุดมากันตัวหวังใช่ไหม people Karen you soi ang deuh khan yin kha kha ve zong deuh pakhat chu nya he thil pakhat ka hmu chu kan ni vek chu ka ti cha lo ma mi zo chu kan hlama han nuam box ya ko mi tu la te po ke ni po dan US a ta ma se he mi ringot ta ha ni concentrate lo tai la eternalin I hey hundanga kan zir khan hundanga zir kan ni na chan kha I hey the pa to pin tinge ka soyang he advantage alak tour midang culture midang culture ka bazir entinalin he viramatic kan lo amta namdang bulate eng namyan ni ti te eng chong an culture ti khatang kha internet chong pon kan thir theilu tu mas animal experience changa zir tu khichu lo amana wa chu bangin namdang ka pom thiam lo ti remote te po hi mo tum lo cha ning ting in thiam ang ka ti china ka chan chen khat te po hi sap chong te po sap chong hi ke ma english a el hi po hi ka ve de chu English education te kan lo la bok ta Mizo chu kan zak zoom kan in nu ite kan chin ta hi angai lo lu tu eng accent po mangila an accent kha lo British te wani pun lo vai de lo entenan ko dong ko zo te ni pun apoi lo re sap chung na kan in shat po chuanin atok khakhamang tamilat namdang te na kan in kar min bridge the tu tur mo he ta min la khom the tu tur khan min khai khom the tu tur ni wangin she la wila chan hun ta kan ompun Mizo community in hang thosi in namdang pula in cha ya tamin wazir in zir ton pui tum tamang oti ka charu athale mai kalom le tok in sunga nakina hey in la rei do na mo episode 2 kha coming up tiro nakina an experience te po itu na chana la tira atok la mai tin ye om zel dan te kan la soi khom zel don ya la kom du chan te ra kalom le tok thank you Điều kan lo parsi hey kan e man chu kan sei chwak to em like comment subscribe ngay cái này là cái phần Phong Bèng hey anh họ tổ đó na nó chỉ na khan cái giỏ thấy nghĩ là cái interview te bắt nhị hi anh là nụ là anh là single em thì khác cái giỏ thấy nghĩ xíu tụ te tan ti la ta ka it depends anh là available là nhỉ chứ rồi cái这种 em tu主电动车mà sẽ in status to unmarried mo anh ấy cho đầu clear tu ta tan po anh ti kang e mi so reminded le don ka hey chu na kuma lo ho le don ni chu cái chút cùng thì còn luôn kum ni okay ho hun chu an single đó là mấy thế le okay ni po du hey lo shwai tu te o pi le blessing đâu có rồi Adeline hi la ho du lo Adeline ok bây giờ kan hỏi đó Alan bye Bye guys. okay bye bye